Pemirsa Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Kasarngin Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali nyarengang umat Hindu antuk nelebang becik peraturan Gubernur Bali nomor sia dasa sia war sekalih tali plekutus indik pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Petajuh bidang agama, seni, budaya, tradisi, dan kearifan lokal MDA Provinsi Bali Gusti Madingurah Mausang, Rahinan Galungan lan Kuningan pindah ke Gala Sani Becik, sejroning limbakang buah lokal, saha hasil pertanian lokal Bali, anggen yang kepin serana pangubaktian majang ide sayang widiwasa. Sinarengan ring semangat peraturan Gubernur Bali nomor siodasa sia war sekali tali plekutus indik pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan perindustrian lokal Bali. Pawigunan buah lokal antuk pebuat upacara agama jantan becik pisan majang panglimbakan pertanian wiadin perekonomian Bali. Ketua PHDI Provinsi Bali Profesor Dr. I Gusti Ngurah Sudiana MSI Mausang ring sajroning lebang peraturan Gubernur Bali nomor sia dasa sia war sekali tali plekutus silih tunggil nyane mungguh indik pawigunan buah lokal sane mejantan ngewantu perekonomian para petani Bali saha panglimbakan jenah wantah ring kahanan umat Hindu kemanten nanging tios punike dane ngawawahin tanaman buah lokal Bali taler sampun ngelintangin edan upacara ring tumpek pengatag utawi tumpek uduh anut ring tradisi miwah agama Hindu ring Bali. Tanaman buah sani sampun ngelintangin penyucian, keabtiang sida tumbuh tur ngasilang buah sani madue kualitas saha enged. Sane kekantenang becik anggen serana aturan Banten ritat kala rahinan majang yang widiwasa miwah para pitra. Winata Bali Pos nguningaya.